Ofa local ni mu nso ene aposifo a court share wom e wo mama part a case num eye evangelist Dr. Reverend Patricia Wodrasiedu na asem no aposifo filing krata ene o man file ye tu asem no akwa share 11 January nene ofa mama part ba court was so temuafo ti say case na em yensa o mijina court 9 mijina court 10 court 4 so abeka court 4 de and still mintimi miti yenti eye no krasa na asam na em yensa ofa I mean, sir. Court 9, and no no buy court 10 the any wo and a court 4 the abe count. Say court 4 the end or meeting and still do a positive work. Yo. The tears me the nana ye fear say at the circuit court 9. Mama part a evangelist Dr. Reverend Patricia Wodrasiedu nensem ne de bere bosome ba ko ne akire ekeka ko bosome mienu amu ani ena beto monten so say yache maami e de na kwakopiem e wo court 9 nti nensem ne mfiti ase nyina efiase e wo court 9 na kobra nyina ne say maami kofa mobile phone na say ne otena ne TV ne so today TV eno ka che Ghana fo nyina say me ba be ya sorry me be chesika aboafo a mo amuhia sika mo amu padwuma mo mra emagibi na no ena nkrofo anie all night oye ye nkrofo koye omo ekoye no akire omso makotuatua sika fa ye sika obegbo homa ye anie sika na koye hwebuada asem ne kodu aposifo nsem ama posifo ekoche Reverend Mama Part ye fi asem na se e wo court 9 empem yensa so ne to so 9 e na circuit court 9 otemuafo Samuel Bright akwa ema Mama Part bill ode tu ne ti so be na watwe mienu na watwe miensa na o meeting no kwasere court ne se mesrew wadaroma te so efa ema me ote so ma na pa ma mi yire ne ho kakra so be miti so miti ya ene yensa nche no ne de kopie mu e wo circuit court 10 circuit court 10 ne circuit court 9 die be boso me ni akire ne nyame ye na dom eno miti be conditions ni nyina e da no miti circuit court 9 die ni wie ya pe aposi for say yasan ache kabo aden yes ene yesan de wako circuit court 4 na circuit court 4 de no so wo hwa ene na court share prosecute nyina say omon file disclosures eye witness statement adanse fu eba bedi adanse e wasem nim enkrata bi ese ne fata bia yen file ene ye kopiem e wata omon file DSP Sylvester Asare wa ma mepiem e wo court na emom wasomaye onipa na osoma ne eba ya obebo court na mane se omo sere court ne pa ye ma omo bere kakra bi no omo fa file e na otemuafo Samuel Bright akwa ebisa Mama Part say na lawyer we ojo otemuafo me lawyer na yare enti na ontimi ma eno si oh sa na si ya ma obe eno si an mi case se sa koya miensa o court na wudie e wo ho court 10 wo ho e na court 4 abeka no si na se case na ye 2 e de na koya 3 eno si dan na mi meeting court 9 de na e se mi kofie no ene ye san che me e de me court 4 de no e ye 50,000 Ghana cedis onfa chijinafo mienu enyina na chi e se mu baako e ya ban adwuma onpe police ni onpe military ni onpe fire service ni ss onipa na ogina na chi so chijinafo no o ya ban adwuma no ne bosum ya katua e ye 3,000 Ghana cedis ala police for na soldier for munya ban adwuma evo otemuafo nso onpe anybody from the security agencies sa mafa say ono ne condition o de aka ho no enti of out way so we police ni a won ka ho we military ni a won ka ho we navy a won ka ho ho so na ka manya bi ntemu 3,000 so police for na soldier for ho da ka manya bi ntemu I know how you disqualify I tell you enti ene Mama Part na hu say still ogusu wa post for akache ene oba handcuff egu ne nsa ye de ne ebebe piem e wo court wo na court ne hwe asem ni din no bi sa senti e bere ben e na sese mo kọ asanyaba eye prosecutor ne obegina mu e de ma DSP Sylvester Asare e bo court na mane se ene agi se January abosome ne de to so edu baako 11th January and na wasre court ne say yemfa asem no enkonkoshe na court 9 de no wa meet bail conditions ni nyina court 10 de no wa meet bail conditions ni nyina se ni aka ne ntia unhu se Mama Part handcuff egu ne nsa de ba court nyina eye circuit court 4 de na aka ene handcuff egu sugu ne nsa o meet yenti 50,000 Ghana cedis 2 sureties 1 baako wom esese oye abanye dwuma bosumi bia akatua waje no eye 3,000 Ghana cedis abeto sese mere oguso na ofa ye wie na mi rewura ma bise mu ase adenti e na Mama Part oguso wom no mo se an won se
onipa na yesi esese oya aban adwuma ne bosumi akatu yesi ka 3000 no ese ye de ne nkrata ne pay slip no eko controller ne ye kohwe enti se nkrata na kwa kopi mu controller ye guso hwe se ye bebo akire ehu se ya mpa se nkrata na ade baaye ese o pay slip no edin na ewoso no eye kwadwo Dixon wa wudi company na se ye adwuma wo mu no ya mpa se ho na ye adwuma enti ofa na minimum wage nso 3000 na ofa enti anya sam ketwa enti 11 January ena nyame ya admo besan ba no ofa 11 January kro ya oba circuit court 9 no dana so no ko circuit court 4 no ko circuit court 4 enti da kro ba ko no beba 11 January no obekọ circuit court 11 no san ko circuit court 4 Tony Bruce Kwame abetwere go Facebook no so what's why are they doing this to this woman no fa eya asemo eya asemo fa enti eno no enti mama part oguso ewa posifo akachi aye hwese nyame be ya adom no wa meet circuit court 4 de onya meet e no pa ofa otido okofi no kofi abra manfo ede ebirum dodo no saa no Antoinette Hilton Mills was Agradaa meet mita was share mita nti say de mo apam ye no ye ko ye no mo a